we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good morning! We have a wonderful Wednesday mga kapuso all over Mindanao. Sara, good morning og nice to see you here sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ba ang imuhang buntag? Good morning, Sai, and it's nice to be here as well. Okay, kaayo akong morning. Kay I already had my cup of coffee and I feel energized because today is a new day and a new start. Bitaw mga kapuso, speaking of energized, karong buntag, atong makauban ang director sa Center for Renewable Energy and Appropriate Technology nga si Engineer Nelson Enano aron isgutan ang importansya sa paggamit sa renewable energy. Samtang Sara, ma-amaze kita sa talento sa usa ka makeup artist dinhi sa Cagayan de Oro City. Unya taod-taod atong makauban si Hale Demetrio. Ug sa BizTalk, makauban ni Attorney Resi Rizada si kapuso host ug pambansang biyahero Drew Arellano. Apan una ka na mga kapuso, nasayod na siguro tang tanan kung kinsa ang pinakaunang Pilipino nga nakakuha og gold medal sa Olympics. Siya si Heidelin Diaz nga usa ka proud Mindanaoan weightlifter gikan Zamboanga City. Nakuha ni Heidelin ang gold medal human niya madaugan ang 55 kg category sa weightlifting competition sa Tokyo Olympics 2020. Pero una pa man kana kaniadtong 2008 ni apil siya sa Beijing Summer Olympics kung asa giila siya isip pinakabatang competitor ug pagka 2016 Summer Olympics sa Brazil bidaog siya og silver medal sa 53 kg weight division. Mga kapuso, karong buntaga, sabay-sabay kitang ma-amaze sa talento sa atong guest sanglit. Nag-viral ni siya sa social media tungod sa iyahang makeup transformation skills nga dunay twist. Iyaha lang naman ginasundog ang dagway sa pipila ka mga iladong personalidad. Atong i-welcome si Hale Demetrio gikan Cagayan de Oro City. Hale, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka? Ay Sir Cyril, may buntag diya sa inyong tanan. Okay ra kaayo ko danhi sir and permiti smile lang gihapon. Glad to hear nga ana ka sa maayong kahimtang Hale. Pero unang-una no, please share to us kung paunsa ba nagsugod kining imuhang pagka-makeup artist. Kuan sir, nagsugod ang tanan sa pagka-makeup artist nako since 2009. So gi-contact ra pud ko sa kong barkada nga nag-appeal og isa ka cheer dance. So, naay eskwelahan dani sa Cagayan de Oro. Unya, since ang ilahang department, first time mo appeal og cheer dance after a long time, ako ilang gikuha with a very limited na amount. Unya, after na nato nagsunod-sunod din ang mga gig. Kani po dayong sa kuan, sir, sa pag-makeup transformation, ever since gusto na ako na siya buhaton. Kaya lang, di lang ko ka-time kay tungod sa schedule na kakabisi. At the same time, na po yung mga personal na lakaw. So, not until nahitabo ang lockdown last year. So, in a way, marga po siya, I see it as a blessing in disguise. Kay nagka-time ko sa kagalingon, naka-download ko finally og TikTok. So, mo na din to. Nagsugod na din ang tanan. A little background na lang po, Hale, no? Bata pa lang baka nakitaan na baka og talento sa pag-drawing which nag-lead into sa imuhang pagka-makeup artist? Kana sir. Kana siya nga part 5 years old pa lang ko nakitaan na pa sa akong papa nga maayo mo drawing. Unya biktima gihapon ng amo ang wall sa crayons sa mga mamig daddy diha.
kabalo na mo unsa na ang feeling, pero pasalamat gyud ko kung magpapa kay isuportaan po ko. So instead na kasab-an ko og i-discourage, ilano kong gipalitan og drawing books, sketchpads, tapos inana. So in a way na gyud ko hilig ever since sa art, especially drawing o painting. Sakto gid ka Hale no, nga alang sa atong mga ginikanan, sagdaan lang sa nato ang atong mga anak nga mag-discover sa ilahang mga talento. Pero Hale, unsa ba ang kining ideya nimo nganong gisugdan nimo kining makeup transformation sa social media? Oh, so kana siya sir, nagsugod tanan kay naa magoy trend banggod lately sa TikTok nga tawag nito kanang murag kumbaga magbuhat og series of kanang characters. So personal nagihapon na siya interpretation as an artist no kung unsay mong gusto. So ako nakitaan was Disney villains. So ningon susugod galingon, why not I'll do Disney princesses? And tuod man as the pilot episode ako gibuhat kay si Snow White. Pero funny enough kay ang comments kay wala ko dili si Snow White, wala ko si Mother Sitang or Snow White na tuck built. And dagan po nilang gi-comments na to nga at first gusto ko masuko, gusto ko ma-offend, pero then again as part of the community in the in sa TikTok, so ningon sa ko siguro I think I did a great job kay sa panahon karon nga tanan lugar is going through something. Kung nalipay sila ato ko gibuhat, then I think I did a good job as a content creator. So ngano di na lang nako sakyan. So mo dito gibuhat na ko to si Mother Sitang unya nagsunod-sunod na dayon sir. Despite the feedbacks, Hale, maingon ba nimo nga ikaw mismo nalingaw na lang pod ka sa mga feedback nga imuhang nadawatan? Oo sir, kanang sakyan na lang nato kay maraog lisod masad ka sa ngatanan kung ako manggapon mapildi kung masuko ko unya kita na po ako ang video, naka-realize mo ko nga, lagi do, sakto po sila. So, I think it also pays to listen sa audience. Kay, in all fairness to these same people na nag-comment, sila po gihapon na nag-appreciate kung gibuhatan ako si Mother Sitang. Might as well, bahala og magkalas-kalas ko og make-up, basta kay di lang po siya ma-put into sayang. And at the same time, good vibes sa gihapon ang ako i-share in spite of what is happening right now. Bahalag magsayang-sayang og makeup apan dili man na sayang Hale kay makapalipay man sad ka og tawo sa social media. Pero Hale, aduna ka bay mensahe no sa mga makeup artist sab nga susama nimo? Sa tanan artist na naadan ha, whether makeup artist ka, visual, basta as long as you are considering yourself as an artist, padayunan naa. And sa mga family and friends po nila, please do support them. Kay medyo gastos ang pagka-artist. Maskin either you'll support them financially or whatever, maskin ang pag-share o pag-click o like or heart sa ilahang mga post, that's already a big deal. So, kala lang Sir Sai. Continue to give good vibes, Hale, sa atong mga kapuso sa social media. Daghang salamat sa pag-share sa imong storya dinhi sa At Home with GMA Regional TV og Amping Kanunay. Amping po sir og daghan kayong salamat. Mga kapuso, chillax lang mo kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. May buntag mga kapuso ug welcome to Besto. Kadong buntaga atong makauban pagbalik ang Kapuso Travel host na si Drew Arellano. Maayong buntag Drew ug welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. How are you and everyone at home? Maayong buntag attorney at syempre sa lahat ng mga kapuso sa Mindanao na nanonood sa napakaganda mong show. I am fine. Of all the places you've been naman, Sir Drew, what was your most unforgettable travel story? The medyo legendary travel experiences that we I think the team experienced as well was when we featured places na sobrang layo Pilipinas.
kakaibang kultura eh. Diba kahit paano yung mga Asian countries medyo similar at you're very familiar na. But pag medyo malayo na, you're like, oh, so this is how they roll, you know? So this is how they live their lives. This is how they talk. Diba? This is how they welcome tourists from different nations. So wala lang. I guess yun yung tumatak sa akin dahil you realize na parang ang laki ng mundo. And among the many things that we also could not forget, kasi Biyahe ni Drew has always been like a travel guide for all the must-visit places. Hindi lamang sa Pilipinas, but also all around the world. And we just love ako. I'm a very, a personal fan of you, Drew. We love your straightforward remarks, but the humor that you inject with it's just so amazing and so impressive. So, like as a host, how do you do it? Bakit you're able to host like a travel show na very free-flowing lang? I think I would credit to my team. Kasi my team, we've been together for quite a long time. And I think when we started Biyahe ni Drew, the management thought parang, I think just let him be because he's got experience already. Let him travel. Let him do, it's pretty much experiential. So, I feel, and then I guess they also agreed, parang there's nothing like being natural when you talk in front of the camera. And of course, Biyahe ni Drew, what are the yung mga top 3 reasons bakit kailangan abangan ng ating mga kapuso ang Biyahe ni Drew? Well, I'd like to think that we try to inform the people what they need to know with regards to traveling to a certain place. I guess lalo na now, we are walking on eggshells because teka, ano nga ba yung protocols ngayon ng LGU na yan? Do I need to do a RT-PCR? Kailangan ko ba ng ganyang medical certificate? Ilang days ko? Kailangan ko mag-book ba ng certified or registered dun sa LGU na yun? Usually ganun yun eh. So I think yun yung magiging job namin. And not only that, syempre parang like what you said, hopefully they feel what you feel na when we travel, they get to travel with us also. And what more can I say? I just keep on nodding kasi what you've been telling me parang applicable sa akin, Drew. Kating-kati na kaming lahat to travel. And we thank you and Biyahe ni Drew, of course. Siyempre sa mga fans and supporters mo na nandito sa Mindanao, what do you want to tell them? And at the same time, please invite all of them also to keep on watching and supporting Biyahe ni Drew. Attorney, it's so funny. We just featured Mati again, and the reason we keep on featuring Mati is because it's such a beautiful place. They're in Davao Oriental, and we also want to highlight places na hindi pa masyadong yung commercialized, yung tipong yes, Mati's medyo picking it up na, pero syempre because of the pandemic parang alam mo yun, konting nag-die down, but we're so happy and we're so proud that we featured Mati again. I actually cooked sinurol, it's a local dish. Yun yung parang tinola na hinalo ko ng gata. And of course, kinumusta namin yung Dahican Boys. Hayop yung mga Dahican Boys, what they did to the community. Para sa mga hindi nakakaalam, sila yung mga skimboarders, mga surfers that take care of the famous Dahican Beach. And I just can't wait to go back there, and not only to Mati, but so many places there in Mindanao. And I'd like to thank yung mga kapuso natin dyan sa Mindanao for continuously supporting the show. I'll see you guys soon. Daghang salamat, Drew, for once again taking time for us dito sa At Home with GMA Regional TV. Maraming salamat, Attorney. And that was Kapusong Drew Arellano. Tutok lang mo mga kapuso na mabalik pang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, this morning ato makauban ang Director sa Center for Renewable Energy and Appropriate Technology o CREATE nga si Engineer Nelson Enano. Ug atong sayron kung unsa ka importante ang paggamit sa atong mga renewable energy. It's a great morning, Engineer Nelson. Kumusta po? I'm okay.
okay kayo. Salamat sa invitation ninyo. Sir, unang-una, kanusa nagsugod ang imong interest aning renewable energy o kaning mga energy systems? Well, ang nagsugod gid siya tung pag-eskwela na ako sa master sa Europe. I had my master sa Netherlands, sa Delft University of Technology. And na-amaze ko sa ilang mga energy systems dito, no? Kay daghang mga solar panel, ang ilang mga buildings, daghang cycling lane, all over the place, na daghang cycling lane, no? So, sustainable kayo ang lugar ba? So that is where my interest on sustainable energy system started, no? Isip Director sa Center for Renewable Energy and Appropriate Technology o kining CREATE, unsa imong gina-look forward diri sa Mindanao sa atong mga renewable energy? Well, sa Mindanao, atong ginadamgo or envision na mutaas gyud ang proportion sa renewable energy sa grid because katugayan akong naistorya na 60 to 70% kay coal pa gyud o diesel ang atong ang pag-produce sa atong electricity diri. Pero while nata sa tropics, daghan kayong adlaw na pwede maka-produce og electricity sa tuwa ug daghan pud kay tag rooftop ug mga atop na pwede natong magamit para sa pag-produce ani nga electricity. So mo natong damgo na dili na nato gug-on ang atong environment through the emission that comes from the from electricity production fueled by fossil fuel, no? So ingana kung makaparticipate ang mga tao pinaagi sa pag-install og solar PV silang mga atop or pagparenta silang mga atop para mabutangan og solar PV ug tanang mga electricity consuming na mga facilities sa syudad like kanang atong street lights, kanatong mga cycling lanes karon ato manang nakit-an ug kanang ang mga government agencies ba na ang ilagay mga atop butangan og mga solar PV, no, para sa panahon sa disaster na ay suga ang ilang establishment og naapoy communication. So we've seen that very important, no, ang communication og ang lighting during the time of disaster. So sa karon sir, asa na naabot kining atong energy system? Ang solar PV gamay pa kaayo ang ihang proportion sa grid. May tag 1%, 2% lang sa grid, no? So while the fossil fuel 60 to 70% ang proportion niya sa grid. So but we can anticipate na mudaghan ni siya sa sunod, no, especially kanang electric vehicle na ginahimo nato karon. So if you see some electric vehicle running around the city, that is good. But that is not good if it is not getting electricity from the dirty Mindanao electricity grid that we have now, which is 60 to 70% energized by fossil fuel. Kaya manguha man tag electricity sa iya. So atong ginaisip kung daghang charging stations ba na solar powered food, no? So charging stations na daghan, then masolve na ang atong problema sa emission sa transportation, no? Kay mo na ginaingon ba ang pinakadako nga emitter of greenhouse gas is the electricity production industry and the transportation sector. Mo na sila ang so kung karon very small pa, so matingala tang na sa ubang nasod, even Malaysia, Singapore, also Indonesia, daghan na pud sila solar PV sa ilahang mga much more in more developed economies. Pero diri sa to dili pa kaayo, no, ang naga-employ pa lang ng net metering policy kay mga private electric utilities pa, pero wala pa ang mga electric cooperatives, no? Kinsa-kinsa pud sir kining mga sector nga atong mga partners? Sa organization, kung may government, nag-support ang government in terms of the policy, no? The Renewable Energy Act na law kay nahimo na 2008 pa lang. So in terms of policy support, na sila tanan dito. Ang implementation na lang, no? So we've implemented feed-in tariff, karon nahunong ng feed-in tariff. Now we are implementing net metering ongoing, pero napay mga daghang policies sa Renewable Energy Act na wala pa na-implement, no? Sir, for our viewers, unsa ka-importante ang renewable energy technology? Importante gud kayo nga ang atong pag-consume, no, sa energy or di baski sa unsa-unsa
na atong ginaisip ang environment, ang impact niya sa environment. Sa karon ang ato magyong electricity gikan pa lang pamangyud tanan sa 70% of it gikan pagyud sa fossil fuel ug kana ginadako kayo ang impact niya sa atong environment, no? Iyang ginapainit ang atong atmosphere that causes us many extreme events such as super typhoons. Okay, so sir, lastly, message to our kapuso na nananaw karong buntaga. Kato, no? So we really envision to have more renewable energy system sa ato ang electricity grid, no? So kani siya nagkinahanglan og kanang edukasyon, no, sa ato ang mga population, no, ug sa ato ang mga kabataan, no. So if we can inform them of the relation of our consumption with the environment, so that would make us better aware, no, kung unsay impact sa atong action sa environment. Kay dili lang manggitanan puro kita lang tao ang atong tanang need, but we also have to realize or to know the impact of our actions with the environment. Thank you kaayo, Engineer Nelson, sa pag-uban sa mua dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Amping kanunay, sir. You're welcome, and it's my pleasure and honor to share renewable energy with everyone. Say, mga kapuso, panghinaot ni Engineer Nelson Enano nga mudaghan pa ang mugamit og renewable energy dinhi sa Mindanao nga dakong tabang gayud alang sa atong kinaiyahan. Samtang Sara, dako ang kalipay sa makeup artist nga si Hale Demetrio nga pinaagi sa iyang makeup transformation. Daghang netizens ang nalingaw og nalipay niya labi na karong adunay pandemya. O mga kapuso, daghantang dapat atangan kauban si kapuso host Drew Arellano sa GMA Best Travel Show nga Biyahe ni Drew. Mga kapuso, ang na-inspired nga kakaton kamo sa gishare sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Zig Ziglar nga one small positive thought can change your whole day. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinaagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso ug stay safe and healthy. Ako si Sara Hilomen Velasco. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.